Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla, Baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele libingelelo leshide limhlophe upropaganda yasebeka bathi sixolisa singasuku rapper ngorapper love intomini zawaqede waliwa bonke babuye babuza abantu mapholo bakwenze njani wakadla ngeinduku singayiphethe ngabatshena nathi umthambo wegazi le ntombi zangakini sayifunza olahla upetrol emashiti namhlopha kithi kodulela umfuka aqhula amaqhula ntombi yaqhula emzini yabaleka nepetrol leyingane inkosi ayiqedwa nganza kwethu njengoba nami ngezoyiqeda kwazise neqhawe akulula uliqede ingakho ke ngizodedelela kithi ligaba bavule kimi egazini bese ngilitshena ngithi haya ubambe manje gogo omkhulu noma khehla lidala noma bani ngoba amadlozi lawa ahlanganisile njengoba sikhuluma nawe njengamanje lakhi idlozi libhekile nelanga futhi liyakhuluma akugcini lapho siphethe nedlozi labo njomane kobhebhe konjomane kaMgabhi eyaduka imiyakanyaka ukuthi yabuya nani noma yenzani uyena ngelinye ilanga ositolikela Dokotela omkhulu siyakwamukela siyakubingelela ku Siyaviva TV1 before ukhulume nathi ubingelela abantu ake ngikushayela ihlombe noma lingalincane kodwa ngokwenhliziyo yami likhulu njomane since ngiqala ukusebenza nawo bayancoma abantu bayangifonela abantu bathanda indlela owenza ngayo bathokozela isineke sakho bathokozela into obanikeza yona bathi yasebenza ngiyafisa ukuthi ngikutshene ukuthi angithenga amehlakho kodwa ngiyafuna izwe likaMthaniya likwazi lokho ukuthi nami njengopresenter yaka Siyaviva TV1 kuyangijabulisa ukuzwa ukuthi umuntu engiye ngihlale naye uyalenza iqiniso kubantu eGoli bambabaza bebelokho bemfuna njalo efike benzela izinto ko Eastern Cape bayehla bezela ko Mpumalanga ko Free State bayafika lapha eMgababa bonke ngobuningi babo bezothatha into yabo yokuphila bakhala ngobaba kazinto ziyenzeka bathi have yenza lento zize zenzeke siyibone bukhoma izinto abanye baze bangitshela indaba bathi no lo baba sifike sambuka ku Siyaviva TV1 sathi hayi mhlawumbe umapholo kuyayiphushela ngoba uhlezi baphusha sithe sesimuzo okhosini FM yaqashula lento nakuthina sabona ukuthi no this guy ngeke athathe imali ezingane zakhe ehambe spend to different platforms amakhulu kangaka ekhuluma ngento engasebenzi which means abantu bayangena beshiya untsumbu uthathe hambe eyozazisa futhi kwabanye abantu ukuthi ngiyiphethe lento yemali ikhona lapha ekhaya abantu abaningi bakhala ngokuthi la abagembulayo bathi mabethinta manje mabebuya kuwena kunetshana nje lincane obanikeza lona ukuthi hayi abalisebenzise nento ethile bathi hayi manje kwenzeke enyini kunomunye umbhemu futhi wangapha nje waseduze usothongathi ukhala ngebhodlela kena uthi lenze enyini into engigezayo nengijabulisayo nje manje ngithi angikusho angithenga amenhlakho futhi angiforced wena obungafuni ukuya kaMhlongo ngayihlalela nje ayikho inkingi kodwa ngizothi bakhona ababuya neqiniso bebuye belikhulume belihumushe silibone njengoba sikuphethe ukubingelela abantu emakhaya sibingelele kakhulu Pholoba sibingelele kuwena sibingelele uSiyaviva TV thimba lonke obingelelayo umntwana kaMhlongo kanjomane yaduka imiyakanyaka yazathola esine fana kodimba komnguni kozamazama kofenya kuyaqala ke Pholoba ukuthi wekhona umfana onezibongo nje ezimbili igelekeqe zime siyabingelela kakhulu sesingaphakathi ku Siyaviva TV siyathokoza kakhulu njomane sisesegiyeni lokunconywa abantu ukuphatha kanjani ukuzwa ukuthi nathi siyazi ukuthi impando egayayo iyabasebenzela abanye abantu Pholoba kuyangijabulisa ngijatshulisa into eyodwa ngeke ngasho ekuqaleni ngathi mawuyinyanga ayikho into ebaluleke njengeqiniso Pholoba ngenxa ukuthi monganali iqiniso ngisho abantu abakwembethe la besibabiza ngamadlozi noma esibabiza ngeinyanya zakho ziyanengeka wena mozo ngalenzi iqiniso kubantu kusho ukuthi into engisizayo kwePholoba yiyo le yeqiniso ngempela ukuthi mangeke ngikwazi ukuyenza into ngeke ngiyazi into kodwa mengithe ngizoyenza umuntu akakhipha imali yakhe nje abibiza kangakanani isuke izokwenzeka lento Pholoba iyo into ebalekile kuba neqiniso eminyangeni bethu sihlola ngamalini kwaMhlongo sihlola ngo250 Pholoba kaMhlongo mawufika ekhaya kodwa masike efonini kuba 500 rand Pholoba omkhulu ufike kanjani ku 250 Pholoba abantu phela nanokunyuka kwezinga lokusebenza Pholoba ngenxa ukuthi asiqali manje ngasho njengoba sesiphezulu Pholoba ngokusebenza njengamanje sesiphezulu ngokupholoba akudlali Pholoba ukuzobhulela umuntu afika sonke izandla angayisho inkinga yakhe kodwa thina kubalekile ukuthi mase sibhula sihambe size sifike nje sibongweni sakhe mekuthi lesibonga sibizayo strong Pholoba siyamyela lapho ngeke ngayixoxa Pholoba leyo ukuthi kahle ekubhuleni into ebalekile kakhulu ukubhula nguba kwakuya
kodwa ngokwami sasiyothi ukulapha akubize kancane kunokubhula ngenxa ukuthi into ebaluleke kakhulu ile yokubhula singalapha nje pholoba mase kulashwa but into ebalulekile ukuthi umuntu ayazi inkinga yakhe ngamanye amazwi ke ngenzeka futhi kunyuke pholoba sigcine sesibhula ngisho ekhaya ngawu 500 rand ngenxa ukuthi ukubhula kona kubalulekile umgogodlo womuntu nguzwa kahle kakhulu nje manje ngifisa ukuthola ke nanku umehluko 250 ekhaya 500 rand ocingweni kungani pholoba segibelile umuntu wezekhaya kwaMhlongo uyagibela suke lesuka khona ukuthi kephi ezekhaya kwaMhlongo so ke simncede pholoba esefikile ekhaya ngoba kubalekile mase sekhaya suke sesifuna namakhandlela amabili pholoba okuconnecta labantu abakubo mbaka pholoba nabantu bakaMhlongo ngalamakhandlela amabili yabona shuthi kukhona isaphulela umuntu bezosuka lesuka khona enzekhaya kodwa mase kusebenza efonini pholoba sekuyabiza ngoba kezanga la but ithini esikwazi ukuya kuona safaka igopolo sakwazi ukuya le khona thina pholoba owesifazane osesikhathini noma okuma period uyangena nesigodlweni sakho ngokomthetho mayigodlweni akangeni pholoba but kwesaka Mhlongo uyangena ngenxa ukuthi siqale sixoxisane naye pholoba isigodlo siyawashwa noma isigodlo siyahlanjululwa kukhona into ephoqayo pholoba uthola ukuthi lo muntu uyagula ngafa nominini kodwa nako ke manje unenkinga yomopho ke manje shuthi sacela kukhona untombazane pholoba wasedudu khona ukuthi usedududu ngala mawudlula emkhomazi ngala kwakhona untombazane khona wegula kakhulu isifo sakhe kuyilona igazi pholoba kwacaca ukuthi abazali bakhe bafike na abakwazi ukuthi umuntu esefikile ajike phambi komnyango kusizobhulela omunye umuntu ungcono methiwa akekho khona insila yakhe kodwa mase khona yena kwadinga ukuthi ngene yena umuntu onjalo pholoba sesikhathini siyamtshela ukuthi la akangeni umuntu esikhathini but mozokwazi ukuthi usinike imali yenkukhu mase uhambile wena sisale sihlambululo siyakwazi ukumngenisa ngaleyo ndlela pholoba uma kade ngisocansini ngingowesifazane noma ngingowesilisa noma ngiyilesbian or ngigay ngiyangena inesigodlweni sakhe ebusuku bengiyitika namhlanje ngizocela usizo uthokoza gogo uthokoza mkhulu uyangena pholoba ngenxa yokuthi asihlangene thina nokuthi wena wenzani into ebalekile thina nedlozi lethu ufuna sibe nale connection yokuthi mangena upholoba noma ngene bane kadenza inkonzo yasekamereni sibe neindlela thina yokuthi masehambile yabona lento yabantu abazobhula bafana nama customer noma nama client noma nani pholoba ngenxa ukuthi funa behlezi be right noma be wrong but thina funa sibe nendlela yokulungisa leli phutha labo abalenzile ukuthi solungisa kodwa bangazi bona ukuthi sisale sacela yabona iyona ke lento yenza ukuthi umuntu uthothi omunye khona umuntu abantu abasesigodlweni aba u5 noma aba u10 kungena umuntu oyedwa ngasikhathi sephumile ayitshela ukuthi lo uzothiwa next mezane kuthiwa ngazi next mezane kuthiwa kalindi kancane ingasikhathi suwe sagcina lento yokuthi sibonile umuntu ongene la ukuthi unokungcola okuthize ake siqale sihlambulula isigodlo uqale kuyimasiqhubeka nabanye abantu bangathola ukungcola kwalomuntu njomane ababukeli bakaSiyaviva sibabuzela lembuzo ngoba siyabahlomisa ukuthi befike kunina sebazi kahle ukuthi yini enilindele uze nabo bethole into abazobe beyizela yes pholoba wena ulindele yena uzolanda into ayizela yes pholoba abantu abaningi baneziqoqoqoqo lezi iqoqoqoqo zabo abanye babo babeka imali yamaphepha right abanye babeka imali euhlweza yes eyisiliva abanye babeka imali euhlweza eyisiliva kodwa lemnyama yes uma ngisuka no 2 popo bama bakhu 7000 ngendishana nje leyo gesa ngizothi ngizokukhokhela njomane kaMgabhe ngoba ikone nginakho yes uyamkelani gogo uyamkelani mkhulu noma uthi cha mntanami le inonophatheka le yes pholoba sivumeli imali eminyama kaMhlongo ayifuneki asifuni imali eminyama pholoba ayifuneki oyibeke nje esikhokoqweni lapho ayifuneki sisebenzisa imali pholoba lemhlophe ethengayo ngenxa ukuthi izinyanga zamanje sezasebenzana ngemali pholoba eminyama ungakhohlwa ukuthi imali iyavula imali futhi iyavala sinenkinga abantu esibalaphayo yes mana uyiphindele imali yenzani imali yona evulayo futhi imali yona evalayo imali iyakwazi ukuvala enye imali imali futhi iyakwazi ukuvula enye imali pholoba ngeke usilaphi isifo semali ungayitholanga imali pholoba uthinike ngalo phethe imali ecwebezelayo o5 rand no 2 rand amarand kodwa uyiphethe nayo ngendishi uthi uyokhokhela unjomani anginankinga kangenza nayo pholoba singaqasha ngisho isebenzi zibali kodwa nje mayimnyama yisenti noma uzukwa hayi
thina siyayazi phela imithi ukuthi imithi yobumnyama, imithi yamanzi amnyama, imithi evala imali, ile mithi lisetshenziswa imali pholobo. Okuthola umuntu omunye athi angitshela ukuthi njalo uma ngithi ngiyavuka lekhaya ngithola amasenti, ngithola ubhobho, kusuke kukhona umuntu ke lo ovala imali kulelo khaya asebenzisa ayifaka entelezini, ayibhila yenze yonke into, ahamba uyijijela egcekeni, akekho umuntu ophinda abe nemali pholobo. Ngila kuwe Njomane ngizokweneta. Ngikweleta ukuthi ungilaphe unyawo oselaba nesilonde esiphihlikayo. Yes. Sesahlula abaningi. Kodwa ngithi ngikweletele ngiyokhokha mhla kuthiwa nemali okwamanje akunayo. Asisebenzi kanjalo pholobo. Okay. Asisebenzi kanjalo. Kusebenza ukuthi ucishe ukufana phela pholoba nabelungu. Akekho umuntu okaye ubamba uline kaDokotela. UDokotela methe u350 soku 350 pholobo. Ngenhlanhla ke leyo thina siqale sicheke pholobo ukuthi lento ekuphethe intoni. Mase sikwazi ukuthi sisho imali, asikwazi ukusho imali. UDokotela ngisho ngaphethe into encane pholoba ihlo. Yabona? So se clear. Ihlo ngisho ngaphathwa ihlo uphathe umlenze ukwazi intoni. Kodwa methe ukufa kwalekhaya sikulapha ngo350 kuzoba yiwona kuphela. Thina mawukuthi sifo sakho siyasibona ukuthi ngasilapha ngo150, sisilapha ngo150 kuphela kanjalo asinako ukurobha pholo ukuthi sibize imali enkulu ekubeni kufa kwakho okuncane. Mbukele lapho ngaseKhahle noDokotela uDokotela uMhlongo ubaba kazinto ziyenzeka. Ulapha endaweni yaseMgababa. Cacisa Khehle, ukuphi noMgababa? Sisemgababa earea 7 pholobo. Mawungena nje ngakamthathelwa isitolo uyangena unyuke ngobhuqu. Mawubuza nje ngamhlongeza ngomene eziningi. Sekwabi igama la khona pholobo. Ngisho laba bangageze kuthiwa amaphara bayakwazi kaMhlongo. Mawehla nje isitolo kamthathelwa nje nanku freeway la phezulu kwakho nali bridge la uwela nathi isitolo la mawuthi nje ngifuna kaMhlongeza ngomeni uzokuthola pholobo ngenxa ukuthi abantu ukulapha kwethu asilapha emazweni kuphela but siyalapha nangasendaweni ekhaya. Siyaziwa asifihli lento esiyo sobomngomo. Njengomuntu onamathwasa enqwaba. Yes. Uyuvuka ebusuku ukhwife noma ukhuluma egubhini. Awangena amathwasa, awangene. Ngenalo amathwasa. Engekho amathwasa bese kuvuka ekseni kuyabhuza. Noma ubizo lakho la kuholela ekutheni uyothwasisa abantu bayakhonjiswa. Ubizo pholoba ngenxa ukuthi abantu enginabo egcekeni bancane abantu abagulile, abantu abaningi kakhulu yilabo abawuphuphile ngisho umuzi wasekhaya. Athi umuntu umefika esuka kamhlabile engane mesihliwe ngabantu bakompangeni, komhlaba lingana, komtuba, koSwazini, kephi nakephi abantu bayoboniswa pholoba. Umuntu oyinyanga noma oyisangoma umubona ngalezo zinto ezinjalo ukuthi bekhona abantu azolala abaphuphe yena pholoba. Usuke ngempela esebenza ngedlozi elithi ibhaqa lo muntu eliphilayo. Uyalisebenza ithuna? Isiyasebenza ithuna pholoba. Uyamcupha umuntu oshonile noma odujuliwe noma obulawiwe noma owenziweni okusolakala ukuthi kunento ethile. Ethuneni nje pholoba makukhona into ephoqa ukuthi sihambe siyoyilungisa, siyayilungisa pholoba. Kuphela kuyabiza pholoba. Abantu bathi mebazi ngokuthi ithuna pholoba mawusebenza ithuna kusuke kufana nokuthi isikhwama sifile pholoba. Manje ngiqonda ukuthi isikhwama sifile, ngiqonda ukuthi isikhwama esisebenze kumuntu ongasekho asiphinde sisebenze kwenye indawo. Into eba right eyokuthi masiyosebenza ithuna sishiye sikhuleke imbuzi ekhaya pholoba. Esethi sibuya siyibulale lembuzi sithatha inyongo mase sihlambulula isikhwama somnyanga ngeke isikhwama somnyanga mase ayithuneni sabuye sangagezwa ngesiphinde sikwazi lapha abantu basindi. Ningizimu Africa worldwide uDokotela ngamthola lapha eMgababa njengoba ade chaza kodwa mawukuthi uyaduka phela kulula kakhulu. Lukhona ucingo lasekhaya kwaMhlongo lithini ucingo lakho baba? Asilibambe 078 11 71 063 siphinde 078 11 71 063. Mhlongo unikezwe ithuba ubekwe isibhamu la imina. Sihleli la noma ngiphethe umkhonto wami ngubeke la kuwe. Ngithi nje ngicela ungiphinde ezinhlanu othi uyabona lapha kaNjomane wafika nalento ngiyayikhahlela ifana namanzi manje ngithi nje isuka ngithi nje isuka yiziphi izinto ezilaphayo not wena umngazo inhlanhla ngiyayikhanda in ngiyakwenza usibalele nje okuhlanu pholoba ufike ekhaya. Ake ngiqale kulento exaka abantu abaningi umhlaba wonke jikelele. Idlozi pholoba. Idlozi lapha kaMhlongo siyaligeza gelekeqe.
makuthiwa nje unenkinga yabantu abadala kade wawufaka abantu abadala kuthiwa bangenanga kade wawufaka abadala kudlula inyanga kuthiwa uginqika imoto kwenzeke yonke into manje uyahamba kuthiwa abantu abadala bangcolile pholoba siyaligeza idlozi straight gelekeqe into esiyenzayo pholoba ngicela ubahlephelela babukeli into esiyenzayo sifika masizogeza idlozi silikhiphe ledlozi elikhona pholoba masikhiphe idlozi elikhona suke senzela ukuthi singagezi idlozi kanti siligeza nedlozi elirong emdlini eyodwa into esiyenzayo siqale sikhiphe lonke idlozi elikhona ukhona umuntu esifika nawo pholoba kubasa umlilo omkhulu endlini yempepho makubasa lo mlilo omkhulu endlini yempepho wonke umuntu wakhona oyingane oyintoni siyamdinga phakathi kule ndlu yempepho mase kubasa umlilo omkhulu ufaka lo muthi ebhodweni ubile lo muthi siyawusebenzisa nomkhonto pholoba neqhude libovu kodwa ngeke ngibathwasisa abantu ukuthi senza njani so makuthi labantu bashunqelwa yilo muthi pholoba abazokhuluma kuwona bonke abantu bakhona basho into abayifisayo ngedlozi lapho silixoxa idlozi guarantee sure pholoba mase ukuthi basebenzisa lo muthi baphalaza le insuku esizishilo libuya kubona straight pholoba idlozi alibuyi kwaMhlongo uyamphupha khona abantu bathi mina ngimphupha ugogo selekahamba angimphupha ubaba selekahamba ngimphupha uma kodwa mawukuthi uzela kwaMhlongo sazokusiza ngalo muthi wokugeza idlozi bayabuya straight pholoba gelekeqela bobantu uqale wena uthi hayi ngimphuphile uma ngoba ngisho lizongeniswa pholoba akubi thina esishow ukuthi sekuyisikhathi songenisa kodwa wena ositshelayo ukuthi baba uMhlongo ngiphuphile kanje nakanje nakanje seku right ukuthi idlozi lasekhaya lingeniswe yabona ngenxa ukuthi ayikho into ebaleke njengokuthi makade wenza umsebenzi ayibuye phela impendulo pholoba ukuthi sekwenzekile lokho kwawena kade wenza ujabule ngoba sekwenzekile into ade yenza ngempela pholoba number 2 kuzoba number 2 abantu siyabavulela inhlanhla pholoba kukhona imuthi esinawo pholoba ukuthiwa ngimiselelwe inhlanhla ngisazoxoxa lento mase sithola ikhathi pholoba ukuthi imali akusiyona yasemakithi imali akusiyona yethu pholoba imali asizalwanga thina nayo imali akuyona into efanele ngabe ngempela kodwa imali kuzukwazi ukusondelana nayo uyamiselelwa imali pholoba ukuthi ayingasuka esandleni sakho ayihlezi isesandleni sinabantu pholoba abasebenza izinto ezingasile ngendlela emangalisayo noma imisebenzi edelelekile kodwa ngoba bafika kuthina sabamiselela imali bayizigwili bahlula labantu abahola imali enkulu ngoba kukhona abantu abasebenzayo manje bahola o30,000 kodwa abanalutho kodwa bazohlula yilabantu abeze kuthina sabalekelela ezintweni ezincane pholoba unumber 2 lo unumber 3 pholoba indaba yokuthwasisa sinomuntu okekhaya opholoba othi sele ngaphuma ngaze ngisebenze ngishimpukane sele ngaphuma ngaze ngiphuphe lutho sele ngaphupha ngaze kwenzeke lutho lo muntu siyamgarantela ukuthi siyamlungisela izinto zabantu abadala aqale phansi ahlole la kaMhlongo sikhulumisa ngisho isimungulu uthini umuntu othi mina ngibona lutho kodwa ngaphuma ngeenkomo ezimbili ngaphuma ngeenkomo entathu kodwa ngingaze ngibone lutho thina siyamlungisela pholoba idlozi likhulume kuyena aqale phansi abhule la kaMhlongo asinawo ngisho umphupho uyazi pholoba ngekukholwe kaMhlongo ukuthi ungathi ufika sikufakela ithwasa umuntu othwasayo kodwa kubhulele njengami ngenxa ukuthi kubalekile mawulapha ungabi nomona benza abantu bafane nawe kungabi khona la obagodlela khona ngoba abantu abasemakhaya banenkinga zento ezodwa bayathwasisa ogobela bajike ogobela babe nomona nabo kubibona abazobagodlela izinto la kaMhlongo kothina siyabakhululela abantu into edathi bakhululela abantu ile yokuthi akekho umuntu oyofana nawe nangesiphiwo noma ngakwazi ukubhula njengawe umkhululele noma ngakwazi ukulapha njengabhathi isiphiwo pholoba isona esikwazi ukuhlukanisa umuntu hayi ukuthi uhlukanisa ngokuthi umgodlela umuntu unemba 2 namagobongo siyawalapha sinabantu lapho pholoba abanenkinga abanye banezilonda ezinqeni pholoba abanye bayezikhathini kungafanele abanye bahlukana nabayeni abanye ziningi izinto pholoba abanye bathi isichicho ngenxa ukuthi methola umuntu wesilisa namhlanje bahlukana manje methola wesifazane bahlukana manje kanti into eyodwa nje pholoba kumele umuntu udliwa amagobongo omunye umuntu wayekhuluphele pholoba manje sezacile sekuzokuthuna engculazi thina siyamlapha lo muntu simfaka nje ikhamba lamagobongo umuntu aqale phansi akhuluphale abe isidudla njengabo bona abantu iyona into esiyenzayo pholoba lapha ekhaya zithini inombolo thina sifuna ukufika ekhaya 078 078 11 71 063 063 yes asiphinde futhi 078 073 11 no siphinde 078 11 71 063 nalaba bakholwayo pholoba yes Joma abagijimele kaMhlongo
sinabantu abade mabandla abo ewile pholoba kungasangeni umuntu uzasenjani kodwa bazongifakazela abantu basendaweni esiphila kuyona kodwa amabandla namhlanje agcwele amatende nawe uwena owaziyo ukuthi sowulahlwa abantu bonke uwena owaziyo ukuthi abazalwane bakho sebesukile bayokhonza kwenye indawo uwena owaziyo ukuthi sowusele nomndeni wakhe etendeni elikhulu uwena owaziyo ukuthi awusena ngisho umuntu okushayela ikeyboard okuculelayo gijimela kuthina ke sizohlala phansi kaMhlongo sixoxe sibone singakusiza kanjani kodwa siyabasiza abantu naba nje sibasizile abathatha ibandla lakho naba sibasizile abathatha abazalwane bakho njengoba bekubona nawe sokusiza futhi iziphi insuku osebenza ngazo sisebenza kusukela kumsombuluko upholoba siya kumgqibelo isonto kuphela singalisebenza ngoba siyakholwa pholoba ngesonto abaprofeti wamahala batshenwa zonke izinto amahala ke ngesonto siyangena ngo11 ngiphethe ibandla ethu imvuselelo yamaKristu pholoba izayoni siyafutha bathi ojifi pholoba ligcwala ngendlela emangalisayo nawe ke onenkinga mhlamba unayo imali namhlanje sinabantu pholoba abanenkinga bangenayo imali ngenxa yokuvaleka kwezinto zakho mhlamba ungeza nesontweni sikuthandazele mahala sikukhulekelela amanzi ukwazi ukusinda ngenxa ukuthi mawashaya umsombuluko sesibhula ngemali kodwa makuyisonto nje amahala siyangena ngo11 Dr. Njomane sibonga kakhulu kuba kanye nawe ku TV1 siyabonga kakhulu pholoba kube kuhle Ningizimu Africa worldwide sibonana kwivideo elandelayo thank you Abulayo nabahlupekile webasondela sondele mkunjiyalo Yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Abulayo nabahlupekile wona wesondela Yeshiteni mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Wona wesondela sondele mkunjini yano khona uzophila Webabiyamba lenqola Webabiyamba lenqola Yeyigibela umkumbikano wa Yeyigibela umkumbikano wa Nawe sondele mkunjini kano wakho uzophila Kunolo muntu angeke ulenze lutho Isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala